celebración, tanto onte como hoxe, sen vos non podía facerse esta cousa. Vamos a realizar o sorteo. Vai sacar o segundo premio Valeria de 100 euros. O número é o 272. 272. A ver, vamos para arriba. Boas noites. Como se chama? Ana. Son Ana. Bueno, vai facer entrega do premio. Pero hai que gastar na cantina, non se pode levar para casa. Vale, ahora vamos a realizar o primeiro premio. Vai nos sacar Álvaro. O número 331. 331. A la una. A las dos. Bueno, xa que non aparece, vamos a realizar outra vez o sorteo. A ver se hai máis sorte. $245. 245. Tampoco estará. Espera. Pero tú, Toño. Xa hai premiado, xa hai premiado. Como te chamas? Non sei, olvidíme. E sabes de onde ves? No, Tampouco. eu veña a festa. Ah, bueno, pues nada, pues viene a cobra pa cantina, Sí. De tonterías. Vale. Non hai de que. Bueno, moitas gracias a todos e seguide Café a Orquesta, vale? Gracias. Queda que está ali.